murakoze. Amazina nitwa Professeur Sezibera Vincent. Angaha mwiriba Shalom ningiye president wa body komite reberera kanakurikirana ibikorwa. Iba Shalom imaze kugira ibikorwa bitandukanye, ariko hari n'ibindi abantu bagomba gukora, yaba ari guteza imbere gahunda zifitiye abanyamuryango umumaro, ariko no kureba akarere agace baherereyemo. Nkiriya gahunda twaberetse yigisha iby'ikoranabuhanga, urabona ko igamije guteza imbere urubyiruko ruri hano ndetse n'abandi baturiye hano gace. Turizera ko minsi iri imbere hazaba hari na internet izajya ibafasha mu bintu bitandukanye, yaba ari irembo, yaba ari ndetse no gushakisha amakuru aho isi igeze, gukorera mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga n'ibyo bigeze. Urabona ko rero ni ibikorwa birenze gusa abanyamuryango, ni ibikorwa by'iterambere. Kuko mwanabibonye hari gahunda zo gukomeza gushyigikira abanyamuryango, yaba ari mu kuboroza, mwabonye abahawe inka bagabiwe n'ibindi bikorwa nk'ibyo bizakomeza.